Jesu Kristu inkosi. Namhla Nkosi ngiyamangala uma sibheka emuva kube wena awukenathi ngabe safele endleleni namhla Nkosi namhla Nkosi siyamangala uma sibheka emuva kube wena awukenathi ngabe safele endleleni. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Nami nginamahloni kodwa namhlanje ngifile nje ukuthi ngize phambili nami bengisatshela nje usise engikhulekisana naye ngithi hey awendaba lokuthi ngithi angifuni ukuvela ku-YouTube ngoba kuba ngathi manje khona into esiyifihlayo bazalwane ngoba sesingenile entabeni indlela Jehova yabonelela ngithe vele ngisahleli nje kule viki leli kufike nje izwi kuSambulo 21 ubaba umposto unokukhuluma naye legwala ukuthi hey moya igwala uzofa nje ngiyiphingi nezifebe yabona ngicela ukuthi Sunday ngizi Sunday yokugcina next week iwe Richards Bay uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiphe amandla nami nje ngiyofaka ubufakazi anyway asubufakazi as such bukhona buningi bazalwane angazi macala kodwa ngizobonga bengu 40 days fasting ngikhomenza talent it was not easy ungene 40 days bazalwane ayakukho easy but ngimbonile uNkulunkulu engisebenzisa ngendlela bazalwane angazi ukuthi ngizothini kodwa ngibonga imfundiso zaba umpostoli I think ngivile 21 ngafonela ubaba ngamtshela ukuthi ngiyagula ngiphethwe isifuba bese ngizibona futhi ukuthi ngiphelile asimzimba wami bathi ngithi baba ngiphethwe isifuba ngapha isifuba sihlangane ne-fasting 21 days ngithi aye ngimtshele baba ukuthi ngu 40 days baba umpostoli hlasho ukuthi mangabutshela abantu usuku usuphumile e-fasting fana ukuthi uyasilima even nobaba zange ngamfonela baba umpostoli because siphiwe ikhali ekhaya lezwi wapostoli usiphile ikhali zokuthi endleleni silwa kanjani bazalwane ngibile nazi izimpi kodwa ngimbonile uNkulunkulu esebenza ngami ngimbonile uNkulunkulu engenzela konke mina uNkulunkulu akakhulumi ngevoice nami bazalwane and I've realized that sekaningi ngithi mangingena emkhosini uzongipha nje certain verses bese ngiyafunda ngizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini nami engikuzele nje bazalwane lana ngeke ngizisho ukuthi kwenzakaleni nani ngoba kukhule ngiphume nako and ngiyabonga kakhulukazi kukho konke ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungiphile ukuyithoba ngoba bengikhulekela uNkulunkulu ngicela ngiphe inkonzo yokuyithoba nokuthi ngikhona ukuxolela bazalwane bengenayo lento ukuthi ngiyakhona ukuxolela but ngiphumile naloko bazalwane engizokusho nje ukuthi abazalwane abayeke ukudla ngoba lendaba lokuthi sizohamba namasonto lawo ukuthi sizonqanda uzanizonqanda into zethu bazalwane sisithola through fasting and prayer into zethu asizithola ngokuthi sekubafundisa abazosibambisa izinto basinika ama-oil basinike ini go through fasting then you see God speak empilweni zethu bazalwane ngibambene noNkulunkulu ngibambane naye kwase kufika le verse la kaGenesis 32 if I'm not mistaken lapho uJakobe wayebambane noNkulunkulu wathi sebambene noNkulunkulu wathi uNkulunkulu ayengekuyeke ngakaphumi nesibusiso sami nami I've done that I said God ayeke ngikuyeke ngakakuniki isibusiso sami
uJakobe wathi sebambene noNkulunkulu, uNkulunkulu wambuza ukuthi ungubani igama lakho, wathi nginguJakobe, wathi sukela namhlanje uzoba uIsrayeli. Nami namhlanje ngithola igama elisha, proud ngalokhuthi ngiyakwazi ukuyimela efasting. Abazalwane abaningi bahluleka ukubamba even u5 days ngenxa nje yeplate. Esawu walahlekelwa ubuzibulo bakhe bazalwane ngenxa yeplate bazalwane. So ngizothi bazalwane asekeni amaplate, sekeni abafundisi abazosipha izinto, asekeni futhi ukuthi siloku sifuna abafundisi basikhulekele, asizifundeleni ukukhuleka bazalwane, ukukhuleka bazalwane. Kunikani ezinye izinto abazalwane ezinto engikhulume nazo. Angazi ukuthi ngizothini kodwa ngiyabonga bazalwane. Kuvuka ivesi elikumaHubo 1:19-71 elithi wangisiza ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe. Bazalwane ngiyasho ngithi if azange ngahlushwa maybe kube ngisesezweni, kodwa ngahlusha, ngihluphekile kakhulu. Ngazi uma uNkulunkulu makasakufuna kwempela into eziningi ziyalahleka empilweni yakho, into eziningi zingilahlekele bazalwane, kodwa nginaye. Ngiyabonga ukuthi zingilahlekele kodwa ukuthola yena, I have peace. Ukuba noNkulunkulu ngine peace. Ngithi kubazange ngahlushwa ngempela, angazi kube ngikuphi, but ngizobonga bazalwane ukuthi bengazi ukuthi 40 days bazalwane izinga lendlela yona it's easy, even though inama challenges. Indlula abo 10 days 15 days, awukho umkhosi olula njenge 40 days, but unezimpi. Usathana ulwile nami bazalwane, ulwile nami efuna futhi ukuthi ngiphume ukuthi fasting, but ngawubamba lo mkhosi on the 28th day. I remember ngithi New Gate ngoba nento ngathi yangihlaba umkhonto ukufika ekhishini kwami ukuthi ngifike kanjani, I don't know, but ngamemeza umntwana ngathi lethe phone ubaba siphile ikhali. Ngafike ngakhuleka bazalana. Ngivuka the following day bengizwa kwempela ukuthi kusho umkhonto umhlaba, nganginama pain la usisi ngikhuleka naye bazalwane, angikhulekise sikhuleke bazalwane. Kule 40 days bazalwane sibambe ama night prayer from the first Sunday sayiqala sikuma night prayer nomazwane. Ngizobonga naye ukuthi uNkulunkulu naye umphila amandla ukuthi angithwale umazwane. Besine night prayer eyokugcina on Friday 6 weeks, lapho sithe sibonga umazwane waveza indaba kaHana ukuthi uHana azanye endumiseni yakhe wahamba waya kuNkulunkulu wayocela ingane, wathi uNkulunkulu lengane ngiyayicela eyomfana, ngizothi mase ngiyitholile lengane ngiyilethe kuwe, bese lengane lena izoyenza yonke umsebenzi kuwe. uHana zange abonga ingane enayo, wathi seyitholile ingane uHana wahambisa ethempelini njengesithembiso asiyenzile. After that esekwenzile lokuhana esehambisile ingane, that's when indumiso kaHana yaqala. Nathi bazalwane sisifundiseni ukunikela konke kwethu kuNkulunkulu. Bazalwane sinale tendency ukuthi mina nginendlu, mina nginemoto. If singasifundisa ukuthi asinalutho, anginayingane, angina next, uNkulunkulu uthatha konke, angina next, uNkulunkulu mina ngifuna wena. Namhlanje ngizile ngizobonga bazalwane, ngizala ngokuningi, ngizele ukuzobonga ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngikubonile kule 40 days ungithwalile. Bengasukwazi nokuqonda kwami, even noma izolo ngibile nama challenges mangiphuma bazalwane, but uNkulunkulu ngithwalile. Ngiyabonga nokuthi ngizile bazalwane ngisentabeni, anyway nami ngagcina sengingenile entabeni. Ngiyabonga bazalwane uzohlanganela nani, nami sengiphumile ekhaya lezwi. Ngiyabonga bazalwane ukuthi nami sengiyingxenye yasentabeni. uNkulunkulu uphila umusa nami ukuthi nami ngigcine sengilethe umndeni wami sizokhuleka lana. Sengathi uNkulunkulu bazalwane ngasipha amandla, sekeni ukudla bazalwane, lasebenge ngizoyisho bazalwane, sekeni ukudla. Masifuna izinto zethu bazalwane sizilandele edolweni, ayikho enye indawo esizothola kuzinto zethu.